Fentshini ke namhlanje lapha yena ke uPeter Shalulile angazi lapha kumasanda kwezokwalana lapha ngaye lapha ke uPeter ngani ngapha ke Stellenbosch fake lapha ke imbala ngathi ke amajezi aMaroon athi ke lesizini ke midfield ukhona ke ayendo namagoli ke amane benabo ke uTep Minwana phezulu yena ke lapha ke eStellenbosch phambili ijibane elakhe lapha ke uTitus ikeze ke goalkeeper Cartel sephambili nje ulibona ke balinikeze lapha uWilliams iphakamisa ke yena ke Mthia uthola ngapha ke Titus uthina mpempe mhlambe handball kodwa hayi mdaliqhubeka shaya handball ke Titus lamshiya nje ncane ke imbijana inyaya ayende hamba ngalodwana ke ibhola lapha ke bathola ke goal kick emuva lapha Mastelis Matthews Sibela ke mnyakazo omuhle waSundowns manje ke ithuba nakhathini kana mpembe udayi khona ngoba mhlambe likhayile kanti thuka ke side netting thola ke khona thiko kuqala ke lapha yena ke mbukeli ke Mamelodi Sundowns jobona ke lapha ke ibhola ke cishe ke mkhonto kwase khala lapha ke Olisanda uzokhumbula lapha yena ke Olisanda wasorion goal Veba manje yena ke uphili shake pass ke uphili thola ke umdaka ushaya cross enza komdaka uthina mpempe lapha uthina mpempe ke corner kick sibheke le bola ke mbukeli sebenza ngempepha yena ke ukeka ngale ngaku touchline mdaka iya phambili ngejubana ke umdaka zama ukushaya cross hey bo yeah the ball hey Titus elokuthiwa lapha ke ibhola ke Titus ufaka ipressure kahle hayi lapha bekuzomzungeza nje ugoalkeeper ngelibeke nethi sebenza lapha yena ke Williams hayi la thuba lapho kumele ngabe uzangcola lapha yena ku Titus kodwa lapha kusebenza ugoalkeeper mbukeli ukuthi ibhola kalidimba lapha ke yena ke uWilliams ngabe manje ke score 1-0 yama phambili ke iStelis nansi nje offside Ndawo uya phambili ngendlovu yangena ke Mdawo shy cross mbukeli vimba lapha yena ke Olisanda iya shy pass enza ke Matthew thola ngapha ke Motib hey makile pa ke Stellenbosch Sabele Washington lisuke intendeni isale intendeni nangu Tsiki Sabele shayiko lakhe lesibili engena ngaphakathi lapha ke Matthews uthola ngapha ke Motiba ke uthapa yena ke Sabele ayile yaphasi kaSales bayapolwatha abadala bala lapha ke emuva eStellenbosch shay pass bayapolwatha lapha emuva boPalace nabonda waliphasa nje inethi lapha yena ke uNtsabeleni Minwana phezulu 1 Feba manje ke Motiba Bolivimba ke goalkeeper yena ke Sage Stevens Sundowns na-ke wasuka lapha kwaya lapha ke SuperSport United namhlanje la kona ke amasanda 1 Boel phakamisa ke Tinat Very phola kodwa ke madoda goal kick iyawo ke amasanda 1 Sundowns na ngathi yahluleka kumaka lapha ke set play sokwesibili manje lapha ke ibhola ke bathola ke goal kick lapha ke yona ke Sundowns kungezwe umzuzu wonke Matthews shy cross Reynolds sebenza goalkeeper bena ku Stevens sebenza ke lapha yena ku Boel phakamisa ke Titus no shy khona ke ngayindawo Titus Mdaka yaphambili ke thuba manje le Stellenbosch Mdaka manje Mdaka side netting
uyedwa ngapha ke uSales. Sales nalakuthumela Sanders. Hayi uNompempe udayi lutho libaziwe. Uthi ke uNompempe lutho libaziwe. Ake sibheke le bhola ke mbukeli ngabe khona ini offside la. uNompempe udayi lutho libaziwe. Hayi la yikho offside. La beyibhola manje ke lapha ke uSales. Ushake pass ke Sales. Uyakhomba ngejiwana ke Reynolds. Namu Reynolds zama ukushaya ibhola elivimba lapha United Stevens. Penalty yatswinga. Ibhola phakamise kaYande. Belivimba ke ibhola ke emuva. Kunomdlalo kuyothintekile lapha kuzomela umise ke uNompempe umdlalo. Leon. Ushake pass la ngapha ke Ayande. Sales. Unethuba lokukhathela ke Sales. Goal kick. Sales ke waskora ke beshala lapha yina ke mbukeli iStellenbosch ngo-3 emshishi. Ushaya isiphethe ke mfana semshishi. Metu baliphakamisa ngekhanda. Goal kick. Bethi ke namhlanje ke 186 games umdawu kuMasandawana una 8 goals. Ne-own goal eyodwa uzokhumbula ke on goal lapha ke ke iClub World Cup ngenkathi Sundowns ishalpa ke yona ke Borussia Dortmund. Umkhonto ke wakwaze ekhaya lapha ke kuyena umile ke Adams Tino Pepe lapha penalty uthi penalty uthi uNtanteka penalty ake sibheke le bhola ke mbukeli ake sibheke le bhola mbukeli ukuthi ke ngabe penalty na kuzomela khiphe ne-yellow card ke mangabe ke uNdamane uthathe kabi ke umdlali bayabheka nawo nathi sibhekile ngapha nawe ubhekile kubheke le bhola ke mbukeli hayi penalty uphamisa kakhulu unyawo uNdamane kubhutsaka umise nebhola ke azange alikhatheli penalty engathi safe sobona lapha ke madoda amapakaniya umabasa madoda lo Mabasa, lo Mapagania Mabasa. Mabasa. Vai viva! Vai bene Mabasa. Mabasa. Utuazan. Vai viva por a Williams. Gosto kubalekile Mabasa wathi uthi wo, ungangithatha. Iphelele phakathi ke Mabasa. Ndiyobona ke lapha ke Mabasa kuthi ngenzela amapakaniya uMabiza sabele ke Mabasa uzomela defend manje lapha yena kuKabinani ufuna ke uMabasa phasa kamnandi ke Mabasa Mokoboti ophasa kamnandi ke Mokoboti ithuba lokuqina ngqi ulakhala ke goal nani ke ithuba Mabasa lapha kwamanje wathiwa offside kuthiwa offside kusho ngale nalo lithathu ukabile sesibheke le bhola mbukeli kabile ake sibheke le bhola mbukeli sithi offside noma kuyona offside ake sibheke mbukeli nangapha indlela eqhubeka kwathi Nompempe